baratagago re botse re kopana gape mo sotageng ya Trinity a re rapeleng Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya wa Mokgethwa. Tate re a leboga re leboga go kopana gape Modimo Moya wa Mokgethwa. Tate re a leboga re leboga go kopana gape re kopana mo nakong e masisi nako ya bo gender-based violence mo re utlwang gore bana le bomme ba mo mathateng ebile re bona mo di-TV gore maswe bomme ba swa bana ba basetsana ba swa ba bolawa Modimo wa Israele go tsewa nama tsa batho Modimo wa kopa wena gore o tlole letsogo la gago gonne rona re fitlhile to a cul-de-sac ga re sa itse gore re direng Modimo wa me re kopa wena ka maatla a gago le botlhale ba gago your intervention, we seek your intervention in the name of the Father and the Holy Spirit, amen. Lengwalo la rona bakauling ba ba rategang re tla ipalela lona ko magaeng re le bona mo go ba Roma wa botlhano ditemana go tloga go temana ya ntlha go temana ya ntlha go temana ya botlhano mme bakauling ba ba rategang heading kgotsa the caption ya text ya rona e re peace and hope. May the grace and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ola la rona bakauling ba ba rategang first verse re bala ka kagebetle re tla be re badile ko gae bakauling ba ba rategang therefore since we have been justified through faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Bakauling ba ba rategang our verse e bua ka gore ka nako e re neng re le badira-dibe re le sinners re ne re le mo mathateng a gore re kgaogane le Modimo go na le a rift between us and God go na le a rift e kgolo go na le kgaogano mo magareng a rona le Modimo mme ka ntlha ya foo ge go na le that a rift bakauling ba ba rategang because ge o le modira-dibe you are an enemy ya Modimo ka re na le baetsadibe ba ba bjalo bakauling ba ba rategang mme re sena maatla a gore re ka dira bjang gore re boelane le Modimo a bona go foo mme ya nna gore yena ka boyena Modimo wa rona bakauling ba ba rategang jaaka rato Modimo o bopelotlhomogi a bona gore batho ba gage ba feletse mo sebeng mme ka jalo a bo a dira peace a bo a tsereganya ga gagwe ke go romela morwa wa gage yo ese morena Jesu gore a tla go swela rona gore instead of us being punished gompe go punishwe yena on our behalf bakauling ba ba rategang tsereganyo eo Modimo wa rona a kileng a e dira ka lorato lwa gage he justified us a re dira ba ba phepa ka madi a morena Jesu bakauling ba ba rategang mme ge ke foo re buang ka peace gone ke foo re buang ka peace e kileng ya dirwa ke Modimo wa rona mme mo temaneng ya bobedi re utlwa gore we have gained access by faith into this grace in which we now stand and we boast in the hope of the glory of God. Bakauling ba ba rategang re utlwa gore ge ka ntlha ya
ntlha ya the grace, ka ntlha ya mpho e kileng ya diragala e le go tsereganya e leng keresete go ile ga nna le the grace ba kauleng ba rategang go Golgotha go Calvary. Mme with that same grace ba kauleng ba rategang re a utlwa ge gore it's freely available for the whole world. Mme fela individually o ka e bona ge o nna le tumelo, the belief, ge o nna le faith into what happened to Calvary. If you believe in that, that's the only way you can be able to access the grace. Now you need faith to access the grace. It's freely available to anybody. It can be freely available provided you've got faith. Bakauling ba rategang ke ka tshepo fela re ka kgonang gore re bone mmuso wa magodimo o tliswang ke seo modimo a kileng a re fa sona ko Golgotha. Verse number 3, it is not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. Bakauling ba barategang ga thwele ge re ka nna re utlwisiwa botlhoko re le mo matlhokong. Bakauling ba barategang mo matlhokong ao kgotsa matshwenyego ao re a itse gore go tshwenyega go tlisa perseverance. Mme perseverance ka bo yona e builda the character of the person, and the character of the person tlisa tshepo, hope. It is a hope. Mme fo ge re kopanya verse 3 le verse 5 ba kauleng ba rategang re utlwa gore beanong re bua ka the hope. Mme the build up towards having hope ke gore re tlhaloganye go ka nna mo ditshokolong. Ditshokolo di aga perseverance ka bo yona e aga a character, botho ba gago. Mme botho ba gago bo agilweng ke perseverance bo aga tshepo, hope. Go bofelong ba kauleng ba barategang hope ga thwe it does not put us to shame. Ge o na le tshepo ga e go latlhele mo go ineeleng, because God's love has been poured, the lerato la modimo le tshetswe into dipelo tsa rona through the Holy Spirit who has been given to us. Amen. Kauleng mo barategang e re gopolang ge morena Jesu a re ga tsamaya a re ga ke lesile le nosi ke lesia le the Holy Spirit, our counselor, the Holy Spirit, our teacher, o re sile le yona gore e re rute ebile sele ke a leboga tsale le kwana la rona la beke ya di-12 tsa June. Morena a le segofatse a le boloke, morena a le phadibisitse sefatlhego sa gagwe a le gaugele, morena a le emisitse sefatlhego sa gagwe.